Tautona Boko o tlhomamisitse fa maitlamo a puso e le go tshegetsa melawana ya go bapadisana le mafatshe a mangwe mo kgaolong ka go lekalekana. Puso e rola madi a 200 million pula go thusa mhaba wa bodiragatsi. Fa lefatshe la Botswana le tla tshegetsa phuthego kgolo ya lekgotla la The Association for International Sport for All. Motswetsong te ke go dumedisa ke go amogela ke bidiwa Regional Richardson. Tautona Advocate Duma Boko tlhomamisitse fa maitlamo a puso e le go tshegetsa melawana ya go bapadisana le mafatshe a mangwe mo kgaolong ka go lekalekana fa amogela mookamedi wa lekgotla la World Trade Organization Dr. Ngozi Okonjo-Iweala yo neng a ile go ipega ko go ene. Tautona Boko a re lefatshe leno le itumelela kemonokeng ya lekgotla le go tsweledisa lenaneo la papadisano le lefatshe leno le diphetogo tsa lekgotla le. Tlotla Mathabe Phirikyo. Ha amogela mookamedi wa lekgotla la WTO Tautona Boko a re dikgwetlho tse kgaolo ya Aforika e lebaneng le tsone di akaretsa go palelwa ke go anywa dikumo tsa ditswamong tsa yone go bakwa ke gore mahatshe a kgaolo eno a itibile a le nosi go kgaratlhela itsholelo ya one. Seo se baka papadisano e sa lekalekaneng mo kgaolong. Kgaolo ya Aforika jaanong e lebile lenaneo la go bapadisana ga mahatshe a Aforika la AfCFTA le maikaelelo a lone e leng go godisa papadisano gareng ga mahatshe a Aforika le go tlhabolola itsholelo ya mahatshe. We now have the Africa Continental Free Trade Area Agreement, which is a bold step in reversing some of these trends. And it also needs to be supported by relevant, resilient infrastructure to connect these African countries for better trade amongst themselves. We understand the international trade space has not been fair. It has not operated on principles of equity. Protectionism and over-protectionism in certain instances, and where there have been in the past disputes regarding how certain economies have cloistered themselves and protected their industries and created an imbalance in the trade space. The reaction, instead of addressing the substance of the problem, has been to pacify by deploying financial resources. So we would like to see a more fair, more equitable trading space. But we remain hopeful. Bokopano jo bona gape jo gatelela maitlamo a lehatshe leno a go nonosa tirisano mmogo gareng ga mahatshe a Aforika le maiteko a lehatshe la Botswana a go kabakanya itsholelo le go tlotlomatsa maemo a lone lehatshe ka bophara mo go tsa papadi. We in Botswana are trying to position ourselves as a logistics and transshipment hub, because some would say we are landlocked, we say we are land-linked. We are strategically positioned to occupy that space. We are a very peaceful, open, democratic, transparent and credible economy, the highest credit-rated economy in the African continent, slightly ahead of Mauritius, although we are the only two sovereign-rated countries. And we would like to see other African countries move up. We've got to really focus, just what you said, Mr. President. First, we have to focus internally to strengthen ourselves and our own economies. Then we've got to focus regionally to trade better with each other. And then third, externally, to see how we can get a better share of world trade. The economy is contracting at the moment, but there will be a turnaround. And you can key into that turnaround by opening up a bit more and align the private sector in and dealing with a few of the structures that are in the way of competition. Mookamedi yo wa lekgotla la WTO o tsweledisa tiro ya bookamedi lekgetho la bobedi o simolola kgwedi ya Lwetse monongwaga ka jalo loeto lwa gagwe mono le supa maitlamo a lehatshe leno a go kabakanya le go godisa itsholelo ka mehame e mešwa e seng ka diteemane hela. Ka jaana puso e tsweletse ka go hetla mehame e mengwe ka lenaneo la Botswana Economic Transformation Program. Tlotla Mathabe Phiri, BTV News, Gaborone.
Puso e sa tswa go dira ditso ka go rolela mohama wa bodiragatsi madi a kana ka 200 million pula kgato e go kaiwang fa e tla tsisa diphetogo le kgolo ya one morago ga go tlhaelelwa ke madi dingwagangwaga. Tona ofisi ya Gatautona Remoeti Moasa re go ntsha madi mo ga puso maikaelelo magolo ke go aga mohama o itshetletseng ebile o ka oka babeeletsi go o tlhabolola. Ka jalo bana le seabe ba ba akaretsang barulaganyi ba dithulaganyo tsa diromamowa thelebišene le ditshwantsho tsa motsikinyego ba filwe go fitlha ka morule go ntsha megopolo ka fa madi ao a 200 million pula a tla dirisiwang ka teng. Go solofetswe gore 200 million pula o puso e mosegetseng ha thoko o tsosolose mohama wa bodiragatsi o ntseng o sokola ka ntlha ya lethoko la madi. Madi ao a tla thusa gore mohama o itsetele ebile o nne le bokgoni jwa go gatisa ditshwantsho tsa tlhwatlhwa, go thama ditiro le go thusa go irela lehatshe leno madi. Tona ofisi ya Gatautona Remoeti Moasa o gethile badiragatsi go tshwaragana le puso go tswa ka ditsela tse di thalegileng tsa go dirisa madi sente go nonotsha mohama o. Well, this is a turning point in Botswana's creative industry. For the first time, there is a serious... Ke la ntlha mo ditsong tsa lehatshe leno mohama wa bodiragatsi o hiwa madi a kana. Se se supa maitama a puso a go bereka le lona go aga le go tlhabolola mohama wa bodiragatsi. Build a thriving creative industry, an economy that provides sustainable livelihoods and tells our nation's stories with pride. Badiragatsi ba kopile gore puso e tlhomamise gore maphata a mangwe a puso a akarediwa ha go dirwa melao ba supa ha seo se ka thusa go thama dikgwebo ka go harologana mme sotlhe di tswa mo bodiragatsing. Could be also be very important to go botlhokwa gore maphata a tshwana a papadi a akarediwe ha ka gore melao e mengwe e re amang e wela kwa go one. ka Cinematography Act ya ga re bue sepe ka Copyright and Neighboring Act. In film and television, the end product determines the sustainability of the industry. Boleng jwa ditshwantsho tse re di dirang ke tsone tse di laolang gore mohama wa rona o itshetela go le kae. Mme mo nakong ya gompieno rothe hela re ntse re retelwa ke go dira ditshwantsho tsa boleng jo bo kwa godimo. To rate it, does it represent us well? It doesn't. Re sa le hong lephata la metshameko le bodiragatsi le bana le seabe ba tsweletse ka go dira melao e tla netefatsang gore 200 million pula o wa biwa sentle go godisa mohama. We've been working around the clock to ensure that cinematography. Re mo thulaganyong ya go dira melao jaaka le bona mo palamente ya gompieno go na le molao kakanyetso wa cinematography. Maikaelelo a rona ke go simolola ka melao pele. Regulations. But the intention is to focus more on starting with policies. We're working on a content strategy for the broadcaster. Lephata la kgatso le mo thulaganyong ya go dira molao wa go reka difilimi mme molao o tla tlhomamisa gore ditsetana tsa theko di tlhatswegile. Molao o tla tsenya leitho thata mo gore madi a dirisiwa jang go netefatsa gore babereki mo mohameng wa bodiragatsi ba duelwa sentle. To see who gets what how. Lephata la metshameko le bodiragatsi le tla thudumelwa go dirwa ga melao le kabo ya madi hala ofisi ya Gatautona le tla itebaganya le theko ya ditshwantsho kgotsa difilimi. Ke ba diretse motlhosi BTV News Gaborone. Mo go direng ditlhabololo tse di akaretsang batho botlhe ba bereki ba puso ba kgaolo ya Kgalagadi North ba bone go le maleba go isa ditirelo tsa puso ko bathong segolo jang ba ba ko dikgaolong fa bua ko Ukhwi Bosheng. Mothusa mokwaledi wa khansele ya Hukuntsi Dr. Barayedi Sentu o gateletse botlhokwa jwa se a re ditlamelo ga di a tshwanela go bonwa hela ko ditoropong kana metsesetoropo mme di tshwanetse tsa kolwa le ke bao ba ba ko metseng selegae a supa fa seo e le go godisa le go tokafatsa matshelo. Neo Moduma. Bo maitseanape ba ditlhabololo ba ra go isa ditlamelo ko bathong go thusa gore maphata a maleba ba kgone go itemogela dikgwetlho tse batho ba nang le tsone ga mmogo le go tla ka tharabololo e maleba gone fong. Ba tswela ba supa fa se gape se aga tshepano magareng ga setšhaba le baeteledipele mme seo se dire gore batho ba ba nnang kgakala le ditlamelo ba ikutlwe ba amogelesegile. Goromento a rona o bua gone gore motswana mongwe le mongwe a hitlhelwe ebile a tlhabologe
mme ga re iponetsa pa re le councilor go kuntse re tshwaragane le makalana a mangwe go bona gore seo sa diragala sengwe se e leng gore ra se dira mo kgaolong e yone ya Ukhwi ke gone go bona ba ikemeletsa mananeo a anyeletswe lehuma a teng mananeo a e leng gore a tsamaisiwa ke bo mmaboipelo go bona gore mongwe le mongwe o bona ditshwanelo a teng mme hela ko bohelong re be re a re tswelle re ba ruta ka go ikemeletsa ka gore mente o tswa kgakala a direla motswana mongwe le mongwe mme ba tlile go bona magistrata ka dikgang tsa bana go maintainwa ga bana jalo ba omang ba bua ka go kwadisa matsalo a bana go tsaya bo mang ba le se go kgobokana ko ofising ya go kontsi le bone ba wildlife ke itse gore ba ntse ba ga batho difomo tsa go kwadisa gore ba ire di-license tsone tsa go ka hiwa teta ya go ka dirisa dilo di tshwana bo maya bo mantšhe gore ga o batla go dira megabisa ya bomme ba ikgabisang ka yone di-necklace le manyena jalo motho a ba tsere teta a se ka dira hela a le nosi a sena teta ka gore ke monate go dira jalo banni ba Ukhwi ba amogetse lenaneo le ka tsoopedi ba supa fa le ba boloketse nako le madi bagolwane ba motse le bone ba opetse maiteko a legofi ba re se tla tlhomamisa gore bana le bogole le bagodi le bone ba kola ditlamelo tsa puso gona go nna mo stopong go 3 days beke yotlhe bo hela o ithoboga mme ne ile gore go botlhokwa gore tsatsi le o bo gorogile go gontsi mme yana tsatsi la gompieko ba re diretse tiro mo thobelo hombe bana ba nna le bokgoni jwa go kenta re tswa na ha kenta ke mongwa ba tšhumbana ka kenta re tswa go gore ka bogone go nosetsa kitso e ntsi batho ba Ukhwi ga ibile go na le nako ya puisano le maphatya jalo ene hang ka bo siame sente ene le ditamelo nka ne maphatya e shekela mo districting e tshogile go bitamela batho jalo o ka iwa fa lenaneo le direla go ruta setšhaba ka ditirelo tsa khansele ya go kuntsi Neo Modungwa Botswana Television Ukhwi re tswalela motho ra toropo wa Selebophikwe re wa Gaeng Makhosa o dule letsholo la morero le bana le seabe go tlhomamisa gore ga ba tlhaloganya tota seabe sa bone go nonotsha tirisano mmogo le go baakanyetsa go amogela ditlhabololo tse di solofetsweng kwa toropong eo mongwe wa mehama e a setseng a abelane megopolo le yone bošeng ke wa dipalamo tsa setšhaba a rutlwe Karabo Molusi malatsi otlhe pele letsatsi le tlhaba modumo wa dipalamo tsa setšhaba wa borora mo ditseleng tsa Selebophikwe di tsamaisa botshelo le go netefatsa gore ditlhabololo ga di eme ka boikarabelo jo bo sa itebaganyang le mesepele fela boeteledipele jwa toropo ya Selebophikwe bo lemoga botlhokwa jwa mhama o jaaka mengwe e metona dikgolo tse di tang mo Phikwe di tlhoka gore lona le ba transport le bo le ipankanyeditse go amogela baeng re na le the Mopani International Cargo Airport re na le ba Next Metal motang ba dirang tse ba di dirang re na le ba tabong ba ga mmolo le direla goneha re na le ba di-EVs ba di koloi tsa motlakase mo diemong tsa go itshokela go bereka diura tse di telele koketsego ya ditlhwatlhwa tsa leokwane go tlhomamisa gore ditirelo di nna di le teng le gone go tshegetsa malwapa le dikgwebo phuthego e ya morero ya boele matshwanedi dikoloi tse ya ka di le mo renkeng hale ke ya gago ga ise tsenye blue numbers mme ga e sono nna e tsenya blue numbers ka ditshenyegelo tsotlhe tsa gago ya tsewa ya no e nna ya gorumente go sena gope ha ile goreng gorumente o go mita halfway ha teng mo ditshenyegelo tse o kopanang le tsone ke ya ka ke supile ka ditsela gore ga di a nna sente di pothole tota industry di first di kotas so maybe first management strategy ne sonso re lebella hela gore a mme tota industry ra re direla siamo di-charge tsa rona di dirwa ko ministry hotele di bus fares go go rona di tahela di heletse re tahitsa boikuelo wa lona go bona dipuisano ka seemo sa pereko le ditsela di ne tsa senola gore toropo ya Phikwe e itekanetse go le kae go ka tshegetsa ditlhabololo tse di tona tse di solofetsweng ha rena ha re holosetsang batho teng ante ke be sekai strata se bitswa sesame se akako o lebella ka ha ke kgoro ya lelapa la motho and then o tabotsa koloi ba gore tse dingwe di khone ho hit
Rawa traffic ha tsena ono wa go charge. Ke mongwe wa batho ba kileng ka charge wa 2000 pula. Di-layout tsa rona di dirilwe hela sentle as per the standards. Mme ka gore ne le re tsibosa yalo re ta go di lebelela re be re bona gore bothata bo nile ha kae ka gore di-access road tsa rona mo dipolotong tsa rona tsa bonno di up to standard ke di 15 meters tse le gore di cateretse gone gore go nne le movement o rileng be go nna le go offseta jalo gore di-service tsa rona tsa bo metsi bo motlakase di kgone gore di tsamaye sente. Ka kemonokeng ya Mahama wa dipalamo tsa setšhaba le bana la seabe ba ba amegang maiteko a gara toropo a solofetse go tlisa diphetogo tse di nosetsang maikaelelo a go dira toropo boremelelo jwa madirelo le go tlhama ditiro. Karabo Molosi, BTV News, Silibi Phikwe. Lephata la papadi le tlhabololo kgwebo re me ke semole mothusa tona wa lephata la papadi le tlhabololo kgwebo re Baratiwa Mathothe o supile fa dikoporasi di na le seabe se se bonalang mo go bakanyeng itsholelo ga mmogo le go igodisa ka jalo a supa fa se ka bosone se thusa mo go raraboleng dikgwebo tota dikgwetlho di tshwana le huma le letlhoko la ditiro o buile se ka mathatso kwa Odija ka mokgatlho wa babereki SACCOS o ne o ipelela dingwaga di le 10 fa isale o tlhawa Lizzy Class. E ne re mo dingwageng tse di le 10 tse di sa tswang go feta ga thangwa mokgatlho wa babereki SACCOS o thamilweng ka kokoano ya babereki ka go farologana go tsena mo tirisanong ya go ka ipolokela madi le fa go ntse jalo se se kailwe le bopaki jwa mata kokoano le maiteko a tirisano mmogo mo tsamaisong mono le mongwe ka jalo se se le jwale toro e fetogileng go nna boammaaruri ya go aga mosepelo o moleele o itshetetseng fa go tsena mo dikganyeng tsa madi ka jana se se dirwang ke mokgatlho wa babereki SACCOS se tsamaisana le ngwamatshego a tebelopele ya 2036 a go nna tšhaba e tsweletseng ka go itshetela mo thabologong ebile le boipelego. This growth has not happened by chance. It is the results of hard work, transparency, discipline and unity of purpose. It has become a community, a support system, a beacon of hope, and a driver of economic empowerment. We have demonstrated that when people work together, dream together, there can be no goal that is hard or big to reach. SACCOS are meant to be inclusive, ensuring that no one is left behind. The solutions offered by cooperatives tackle the sustainable development goals at its core, and we hope that the Baberegi SACCOS can continue to be a beacon of hope to the community on the benefits of SACCOS. Dikoporasi di ne tsa rotloetswa go tswa ka methale e tlhabolotsweng e tašagatsang tsamaiso ya mekgatlho ya tsone le go hema go latlhegelwa ke maloko ka go ikwadisa go sele. Banks are coming up with products. They are drawing your members away from you. So, in your strategic plan, come up with ways to retain your members. Mothusa tona na gwetha maloko a babereki SACCOS go tswelela ka maitamo a go godisa koporasi ya bone le go kaya botlhokwa jwa yone mo setšhabeng. Lizzy Class, BTV News, OD. a tlhodimela tsa mafatshe a se le motho etsho ko phuthegong ya dikgwebo ya mafatshe a Brazil le Mozambique tautona wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva o gateletse botlhokwa jwa kamano ya bone le lefatshe la Mozambique o tsweletse a tlhalosa gore lithium le cobalt tse di leng teng mo mafatsheng a Afrika go akaretsa la Mozambique di botlhokwa thata mo go fetlheng motlakase o sa kgotleleng tikologo o gateletse gore dikhumo tsa meepo di tshwanetse go dirisiwa go lwantsha tlala le lehuma mo kgaolong ya Afrika. Lula o ne a gatelela gore Brazil e batla go dirisana le Mozambique seng fela mo meepong mme gape le mo dikarolong tse dingwe jaaka temothuo, boitekanelo, thuto le go lwantsha bosenyi jo bo rulagantsweng ka maikaelelo a go nonotsha tsamaiso le go tokafatsa matshelo. A re tshware gone motho etso re go tshameka.
Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono a re simolola fa ka pego e reng lefatshe la Botswana le lone la bobedi mo kgaolong ya Afrika go fiwa tletla ya go tshegetsa phuthego kgolo ya lekgotla la the Sports for All International Sports for All Associations kana TAFISA se se tla jaana morago ga gore lekgotla leo le la BNSC le be monwana tumalano ya go tshegetsa phuthego kgolo eo mo lefatsheng leno ka ngwaga wa 2027 phuthego eo tota e tla la bobedi mo kgaolong ya Afrika ka jana Botswana e tla e tshegetsa go tloga ka ngwaga wa 2027. Lefatsheng la Botswana le ipele selo sa go tshegetsa mediro le dikgaisano tsa mafatshe a sele selo se ba Botswana National Sports Commission ba dumelang se ka rekisa lefatshe leno le go fa batshameki ba mono sebaka sa go ikgapela dietsele tse di ka ba thusang ga mmogo le go anya mananeo a tshwana le a tlang ka lekgotla la TAFISA a one a itebaganya le tsa botsogo gareng ga tse dingwe. Go tshegetsa phuthego kgolo ya TAFISA 2027 go tla re thusa go tiisa matshego a rona a ponelo pele le ditsetlana tse re di peileng pele ga mmogo le go ithuta ditsamaiso tse di faphegileng tsa mafatshe a sele le ka itse gore re ne le lefatshe la Botswana re na le ponelo pele ya go di goga ko pele mo go tshegetseng meletlo dikgaisano le meputso ya batshameki e botoka re le lefatshe. Meetings, incentives, conferences and exhibitions as a country. Government investment. Peeletso ya puso mo go tsa metshameko e feta ya seelo sa dietsele. Re bona metshameko e le sedirisiwa se se maatla mo go tokafatseng botsogo ja batho ba rona, go aga setšhaba se se motia le go bulela Motswana mongwe le mongwe diphatlha. Metshameko le go itshidila mmele di botlhokwa mo matshelong a rona a tsatsi le letsatsi. In our daily lives. Fa tswala gagwe morago ga go baya monona tumalano eo moeteledipele wa TAFISA Wolfgang Baumann a re tsholofelo ya bone ke gore phuthego kgolo e tlogele motlhala o bonala mono bogolo jang ka lekgotla la TAFISA le sa tlhaole. By signing the hosting agreement with the Botswana. Go baya monona tumalano e le ba Botswana National Sports Commission lekgotla la TAFISA le tlhomamisa tshepo ya lone mo lefatsheng la Botswana mo go tshegetseng phuthego kgolo e tla atlegang ya maemo a go godimo ebile e tla tlogela motlhala go fa lefatshe la Botswana sebaka se go ikaegile ka motlhala o lefatshe leno le o segileng mo go anamisa mananeo a TAFISA. TAFISA programs. Today is not just the signing of a contract. It is a moment of pride, vision, and commitment for Botswana. Tsatsi la gompieno ga se la go baya tumalano monwana fela ke sebaka sa go itlotlomatsa ponelo pele le go supa gore re ikemiseditse go nna lengwe la mafatshe a digogang ko pele mo metshamekong kwa BNSC. Tiro ya rona e ikagile ka ponelo pele e tsepameng mo ditsetlaneng tse di re thusang di akaretsa gore metshameko ke wa botlhe go ntsha maduo mo motshamekong le katlego mo metshamekong. Sporting excellence and sport-led prosperity. Phuthego kgolo ya TAFISA e tla tshegediwa mono gae ka ngwaga wa 2027 mme go bewa monwana ga tumelano e go ne go bulela dipaakanyo tsa go tshegetsa phuthego kgolo eo. Lekoko la TAFISA le tla etela le go ka koba mafelo a yang go dirisediwa mo phuthegong e pele ba boela morago kgwedi eno e le 26. Lefatshe la Botswana le tlhatlhama la Aforika Borwa mo go tshegetseng phuthego e nnileng la bofelo mo Aforika ka ngwaga wa 2001. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Matthews Mokalake le Maruchokwe ke bone ba fenyi ba kgaisano ya monongwaga ya malatsi a mararo ya Botswana Golf Union Festival Championship e neng e tshegeditswe kwa Phakalane Golf Estate ka mafelo a beke. Mokalake o fentse letlhakore la borrefa Chokwe ene a fentse letlhakore la bomme. Dikgang tsone di mo go kagiso molelekwa. Mokala ke wa stopper sa Phakalane Golf Club o fetogile mo fenyi mo letlhakore la borra ba golwane kana professional a sena go tse dintlha le 231 fa Chokwe ene a fentse la bomme e le la ntlha ka dintlha le 246. This awards means a lot to me. I've been playing all this. Se seletse se raya go le gontsi mo gonna ke tsere dingwaga di fara bongwe ke re tlola ke go fenya mme gape ke itse le balale le re ne re samekala mo go lone mme seo se nthusitse ke tsere dikgwedi tse pedi go ipankanyetsa kgaisano e. And it took me almost 2 months
preparing for this tournament. I've been playing golf for like 4 years now, and ke tshamekile golf dingwaga di le mmalwa mme ke phenyo ya meantha monongwaga ke mototo ka gore ke tswala ngwaga ka phenyo. And I'm just really happy and proud of myself that I could finish off the year with a win. Mo letlhakore la borre la A division o nkemetse Monamati o fentse kgaisano ka dintlha le lekgolo le 46 fa letlhakore la borre la B division le fentswe ke Mubarak Ibrahim a sena go se dintlha le 71. I think for me, it's mostly about ambition. I have less than 3 years playing the sport. Ke na le ngwaga di le 3 ke tshameka motshameko wa golf. Phenyo e tla nkgotsa gore ke tswele ke gatela ko pele go nna motshameki wa maemo a go godimo. I'm going to challenge myself even better to go to the championship. It's such a privilege and honor to be winning this. Ke mototo gore be ke fentse kgaisano e. Kgaisano e ne e siame thata. Ke kgotsofala sameko ya me ka gore ke fetogile mo fenyo go bofelelong. Bakalani have done a great job. They've really kept the course very beautiful. I did enjoy myself, and the goal here was to just enjoy myself. And at the end of the day, I came out winning. So, kgaisano ya Festival Championship e ne gape e na le tlhakore la bomme la A division le le fentsweng ke Tebogo Tom ka dintlha le 64. Karolo ya junior under 19 yone e fentswe ke Thobo Mokgate ka dintlha le 231. Morago go tshameka motshameko wa di-play-off kgatolo le Moana Chokwe. Junior under 15 yone e fentswe ke Leago Molefe ka dintlha le 251. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Morwarre Kagiso Molelekwa re tlisa jalo kwa bokhutlhong jwa dikgang tsa rona tsa ura eno wetso ka jana le ka nako tsotlhe tswella o ikantse rona moso ke yo. So, from more than 900 applicants across the continent, Bo was selected as a key institute